إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أده رمضان مهوجة دوستك ريتا غنمون ألغون ميداني إغتون رمضان مس مهار ميواني نموكا غابام فشاف إغتون الله سبحانه وتعالى فضل أنتكم إله إرادة كرب من بركة كم ميهكا بس رمضان مهوجة هيوكا ما بركاتون كم مس من بره مهار واني حاصل فيفا إغتون رمضان مهوجة إما فهد وستاكي إما ما تبريكم ودوستا إنما الأعمال بالخواتيم كم عمل بس وني يعمل فوريهم وبني يعمل نيمة قتك ماتيكا هم مالكون من كوريكا فرتما به دوهوكا رمضان مهوكا بوركو غدالا مسك كفا وانما دين وتيادي إبور بس وارغا دين مسك كورموكا دوستك إغتون الله سبحانه وتعالى وني رمضان مهوكا ليلة القدر بدير لبافا الله تعالى وهي كروافا وني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن رمضان مهكي إما السرقة كيت القرآن بابا لبن مسرق حديث وهي كروان إنا أنزلناه في ليلة مباركة تمن الله بابا لبي إبهي كيت القرآن بابا لبي بركة تري ريج حديث وهي كروان إنا أنزلناه في ليلة القدر تمن الله بابا لبي نيا كندالو ريكي أدالكون من ليلة القدر إغوتا ميكيا ريكي الله سبحانه وتعالى إريكا نيا كندالو واري أري بهوكا قدر کے معنی کی أي نيا كوربون أمي مكم هرك بس هنگانه كنتتكا إكن كان الله تعالى ليلة القدر إيكا كندالو وملائكة بيكالونا إكن أنغوا الله تعالى وهي كوربفاني فيها يفرغ كل أمر حكيم إريغا بدلو من نوانهن كم كمن إله سبحانه وتعالى كندالو به كم هركا ميري تكرار ومن عاده أدي إريغا متوركن الله سبحانه وتعالى وني نوحانو ماك كرواف إريغا ماكن كيت قرآنو قد سورتك تفسير كن الله تعالى انغوافاوي أي قدر سورة أدي دخان سورتك إغتون الله تعالى انغافا باي كنتتو تريكا إريكي كيت القرآن بابا لبنوري يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كيت القرآن بابا لبن فتونو ريكي ليلة القدر وديري أدي إيهاروك ليلة القدر وديري الله تعالى كيت القرآن وني بابا لباب أدي أي بركات تريري هيوكا منفرقين وارين إريكا علوكا ميهوكا أداكو فينم الله تعالى ميهوكا جينكونا دارميا سواب دفا أدي ريكي أهاروكا هنغاني كنتتن الله تعالى كاندالو واري إري كور علوكان إنهاس مسروك علوكما ورم ماكوكين أدي إري جبريل غفانا ملاك بيكالون هوا بركاكين دنيا فابا وداكن نوا أهما أي سلامتم فريكين وا ماتيبري ري الله تعالى قرآن غانغوا فواني إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. هذا يقول ما إمام مستدان سورة كور سورة مسورة كمانا أكل بكم بني مي مهم مريجة كنتتا بيان قد ومغا إريجا وماتيوري كما دارومايا سوابا أدي دنيا ودا دنيا جوا دنيا أن بدت بدل تان الله تعالى أنغوا فان مسورة يقول تان إله وهي كرما فاني هم كشرون تمن إله إبهي كيت القرآن بابا لبي ليلة القدر إبهي نيا كندالو وريجي أدي ليلة القدر كي كون ريكن كليك فانا أنغادني كون اتشتوي ليلة القدر إنهاس مسر بورين هيو كمبودي ملائكتنا جبريل غفانو إبيكالونغ ربك إذن فلاكو هوريها أمر فلاكاغن إري فابا وداغن نواني أي فجر غاليكم فالو جمدان دين أمان كما سلامك ديبغن واري
embe ere yaki konre etto mi algonu menge hituga ufidana suale ade ere abe gotum wara kina hadista sah hadista rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihun bayan wegen asfaave ehme malgonu men hadista bahala fina manuwata waki mawduta kan algonu men bahala fina fenigen dani ramadan mahuge reekkan kandeligen inge e qur'anu ge ayatta kunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnatun saaf ko inge hame gotan ere wone ramadan mahuge fahudihaga kammes war saaf ko inge ade nabiy sallallahu alaihi wasallam akalefanu ashabe kan ge duwaswaru gaves eki aharu tawga eki re ere baddalu koffawa kan sah hadis takun algon menna inge ade ere ramadan mahuge fahudihaga onahari reegga ves atuedana kan inge ade ere ramadan mahuge fahudihaga hiri re tawga ves atuedana kan sah hadis takun algon menna inge emikamuge dalil ta ke kobatum mikamuge dalil ta warak gina guna egoton nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis korwa fa wani ade mi hadisun engeni ei ramadan mohuge rekkama adi fahudhiyaga reggaga ere hasilwan rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korwa fa wani taharraw laylatul qadr fil ashr al awakhir min ramadan rawahu al bukhari sahih bukhari ga warid gen asfa wani tebame hun ramadan mohuge fahudhiyaga retoga laylatul qadri hoduma masakke kurashe hame faden devan hadis ga asfa wani nabiy sallallahu alaihi wasallam ramadan mohuge furtama dihaga adi medu dihaga bas yutikafan innabi yafoga laylatul qadri wani ramadan mohuge fahudhiyaga kan kelek faana inge wada gannama fahuden kelek faana yutikafan innamani komme harikka bas fahudhiyeka mi hadis sahih bukhari ga warid gen asfawe ekutun rasulullah sallallahu alaihi wasallam duwasfaruga ekavis vilere adi tevis vilere adi hatavis vilere eki harutawga ekire laylatul qadr yawani bekalum baddal qurwafa ekutun abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu arigun riwagan asfawa sah hadisega asfawani en aharegga ekavis vilere ramadan mas ge laylatul qadr vilere ebekalum baddal wekama e hadiska asfa wani wa inni urituha laylata witrin wa inni asjudu sabihata fi tinin wa ma kalifan hadis kurwani timan kalifan ere dekkewuni onahiri regga fenun tebbefawa veliga ere fatiu timan kalifan sajida kurwani kushe fa ekavis videre kalifanu fatsnamada tedu wada genneve fa ere ware ve misketuge tere fem febe adi fenun tebbefawa veli timan kalifanu dekwada genneve me ebahi abu sa'id al-khudri me vidalwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga nikkuri fuluga ifada wani kon teman kale fan dek wada genne fai fadis namadu nemun kale fan nokumada genneve ade kale fan nikkuri fula nefe fuluga fena veliga asar hutte ei fahudihage ekavis videre ade hamme faden abdullah ibn unais al-juhani radiyallahu anhu garihun waridagan asfa wani hama mi faden tevis vilere mi hadisa ehen aharegga hingafa wakam ekose kalege faanu sama vidalu wani fai tevis vilere ware vehune fai allah ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam timam bekaluna ko namaz kurabbe namaz konnemunu ek allah ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga nikkuri fula nefe fuluga fena tebbe fawa veliga asar hutte den kale faanu vidalu wani ei eharuge tevis vilere hama mi faden kale faanu eharus wani hadis kurabwafa den zirr ibn hubaysh kiya bekalaku vidalu wani mi hadis sirwa kurum vidalu mule aharu du huriyalukan kuri miha ka laylatul qadr libena kama abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu vidalu wati ekama behegotun ubay ibn ka'b radiyallahu anhu garihu gatiman sual dennevime kelefan vidalu we kelefanu ehen vidalu wani mistakun eduwas engijjenam hamekani eduwahuga alukan kon ehen duwastoga farwa kodakoffanati ei ramadan mohuge rekkan kelefana rangalen egi wada gannave adi ei fahudihaage rekkan mes kelefana egi wada gannave adi ei hatavis vide rekkan mes kelefana egi wada gannave den efahuga allah gandi huwa qurwa fa abdullah ibn allah gandi huwa qurwa fa ubay ibn ka'b radiyallahu anhu vidalwani ham kashwarun ei hatavis videre faitiman dennevime ebahi zirr ibn hubaysh vidalwani ei abu munzire kalek faanu tifaden te vidalwani kiwegen heye kade faanu vidalwi erege alamatun allah ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar de wafa wa gotuga
ere irwaragen annairu do dinu hunnane den ham efadan sahih hadis toga waradagen asfawani ei onahir retawga bain ahartawga onahir retawga ere hasil kurevena kamuga sahih bukhari ga waradagen asfawani taharraw laylatul qadr fil witr min al ashr al awakhir min ramadan moga fahudihaga onahir retawga laylatul qadr hoduma masakke kurashe ham ehme bain hadis toga ebuhuri hiri retawga ves bain ahartawga ere hasil vedana kamuga نبي صلى الله عليه وسلم حديث كرما فواني التمسوها في الأشهر الأواخر من رمضان ليلة القدر في 9 تبقى في 7 تبقى في 5 تبقى صحيح البخاري وارد كناس فواني رمضان ما هو فهدي هاga ere hodashe e ramadan mas nimen nuare ovva nuata harre ovva nuata fasre ovva mi hadis sharah kurma ilmerin bayan kurma fawani 30 dos furihama wa ramadan mahegga ere wani baaki onna nuware nuwata harre migota wani 22 vilereya 26 vilereya 26 vilere adi 30 dos hama nuwa ramadan mahegga ei 21 vilereya 23 vilere nuwata 25 vilere adi mikama behegotun ilmerin wara gina bahus korwa wahak fulu dakwa fa egotun ibn hajar rahimahullah salis waita bas fulen ekelefaano ge fathul bari ga gennawa fawe kommekas mi waram mativerere mi huriha kama kun dalat korane algon men farwa kodo kurmen nete ramadan moge fahudiha ge kommerek ves hiwa ge alokamuga masak koran jehene kan ei hama kommerekas vedan bay mi hunna adi jumhur ilmer mes vidalo wani gina ahartawga ere hasil wani 27 vilere kamuga adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan korwa fawa alama emme ginam fenifa wani hata bisvilere kamuga henas ham ekalefanu ga doswaruga ves ehen rere alama ta fenifa wa fada ehen retawga ves fenifawe ekutalugon kiyal den ibn atiyah rahimahullah vidalo fawa baspude laylatul qadr yake ramadan mahuge onahari retawga badal munda reke mikamuga sahha adi emme bordan hori baspulaki miye adi onahari kaman e balani mas furhamuma mas univum balafe ebahi tiri samma faharegga ade nawawiswa faharegga ekan tafatuwane ere fareverwa miha komuli mas nimendem mes fahudiha ga huriha reaka samalukam dene ehni mas furhama faharegga onahari balani mas uniwa faharegga bala gotakan nune nabiya sallallahu alaihi wasallam ga hadis bas fuluga asfa wani ramadan mas nimen tinriya vefa waniko no tafasriya vefa waniko nuwata harre fa wanikon ere hodumashe nuwata tinakum fahakun hatakun adi nuwayakun ere hodumashe heme ilmeringe basfurta imam malik garihum adi ibn habib garihum adi shaykh al-islam ibn taymiyah rahimahullah garihum al-hafidh ibn hajar rahimahullah garihum mifada mimerum ebe fulum wa fulu dakka afawe kurige gina bodete ilmerin wani mikamu maccan ebbas wada gannawafa laylatul qadrige emme faahaga korave alamataka adi sah hadis takum bardibe alamataki erege alamatu teren emme sah alamataki ere fahu iru araruga saafakum evves dodi enneti iru erum den algonu menge hitan arana sualaki emme jamun erege darum algonu mennan hasilu wani ere kon kamen ada koggento ade sah hadis tawga war tafsir kom mikan bayan kofawe egteren emme muhimmu kamake ramadan mohuge reyalukan ada kurun e miskituge jamaat tawga ek ada korave namaz nuata gega ada kurikamuga ves e rege reyalukan furihamya gina wagutu alukamuka ada kurun nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis korwa fa wani man qama laylatul qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi rawahu al-bukhari iman kama ko de allah hadratun daruma sawaban edi laylatul qadri ga reyal kon ko femiha ge isfe gosfa wa fafatan allah fusawa devane devana kam ke etikaf kurum wata etikafan inu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekelefanu haya poluga gina hartoga ekelefanu etikafan innebi egotun ekelefanu ga aviyam kambalum rasulullah sallallahu alaihi wasallam awaharum afauga ekambalum miskituga etikafa tibbevi ege beenumake alukamuga gena wagutu heedo kurun hadi evves wagute naganula qur'an kewma namadu kuruma zikr kurumuga wagutan heeda kurum
ಲೈತು ಕದ್ರಿಗೆ ಸವಾಬ್ ಹಾಸು ಕುರ್ಮಟ್ಟಕಾದೆ ಎರೆ ಅಳುಕಮುಗ ಹೇದ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಫಹುದಿಯಾಗ ರೇತವಗ ಏತಿಕಾಫಂ ಇನ್ನೆವಿ ಎಗುತು ಸುಣ್ಣೆವ್ವೆಗಂ ವನಿ ಎಕಾವಿಸ್ ವಿಲೇರೆಂ ಫಿಶಿಗೆಂ ಈದು ವಿಲೇರೆಯ ಹಮಯ ಮಿಸ್ಕಿತುಗ ಎನು ದೆನ್ ಎನು ವಗುತ್ತವಗ ಕೊಮ್ಮಿಸ್ ವರಕಂ ಮಿಸ್ಕಿತುಗ ಮಡುಕೊಲ್ಲುಮ ಬೆಹೆಗೊತುಂ ಎಲ್ಮೆರಿಂ ಬಹುಸ್ ಕೊರವಾಫಾವೆ ಈ ಏತಿಕಾಫ್ಗೆ ತೆರೆಗ ಹಿಮೆನೆಂತು ಅನುವ ತನುಂತು ಆದೆ ಸುನ್ನತು ಸಾಬಿತು ಮತಿವರೆಗಮ್ಮ ಫುರಿಹಮ ಅಜುರು ಲಿಬೆ ಏತಿಕಾಫಕಿ ಎಯಿ ಫಹುದಿಯಾಗ ಹುರಿಹಾರೆಂ ಎಕ್ಕೊಂ ಹಮ ಏತಿಕಾಫಂ ಎನು ಮಿಸ್ಕಿತುಗ ಎನು ehnas mihaku miskituga madukolla kitu qur'an kiyawma gina wagutu fahudihaga heda kurimes ekamuga darumaya sawabu libigen dan henas furihama itikafege darumaya sawabu matiwere wegam wa itikafge darumaya sawabu liben iswe bayan vi dia gota itikaf koggen henas bain elmeren vidalove koda wagutu kol madul kollikamuga vis eniyatuga madukolla fi nama itikaf kurikama belevene henas fahudihaga hurihare itikaf inna mihaka kuda wagutu kole miskituga madukolla mihaka ekamuga ajura adi hukumuga ves tafatu wegembe timmanaki gina in dua kurum erega gina in dua kurum edevigembe duniya akhiratuga hevan edi ere dua kurumvi adi erega kurum eme mol dua ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam aisha radhiyallahu anha yuganna dewa fa dua edua ki allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya allah iba allah gina afu kurma lobi kurwa ilahi fahe mialang afu kurwande mi hadis riwa kurwa fa wa bai foittahuga asfa we allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni karim mi lafsu iturkuf allahumma innaka afuwun karimun ade lafsaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihun sabitu lafsennu so hadis ga asfa wani allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni karim elafsu nuhimana ehmema mi dua qurairuga mi fada kiyuma ke devegen wa kame adi allahuge fa'fu samu hasil wegen dana kame den e gitur elmerin bayan korwani wake kame kandalu men neti komme hew kamevves zikur kurun kamugaves sadaga kurun kamugaves adi gaatimaga kamuga gulun gaam kurum kamugavis adi enuna sew kamuga huriha kamevves ramadan moga faudihaga ada qorashe erun eduhuge erege darumaya sawabu furihame libigen dane mi jumla gotegga mikama behegotun kitar qur'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatuga waridogen asfawa gotaki al hafiz ibn hajar rahimahullah vidalwani laytul qadaraki wanhana laytul qadri wanhana kurawumga hikmataki ere hasil kuruma gada ala masakka kurume ya khilafan ere kadeligen engenama mistakun hamakani ere alukan koffa emin warun fuddalihe emima ere hasil kuruman ede komme mihaku wes miedum fishike mi wagutum fishike mes ham kommere kwes gada ala masakka kuramvi erun allah taala alamenna russama fussavun devwana ade ramadan mahaki wara kuda fursate algon menna komme haruges libigenda ade duniyavi kankamaki husnuwa wara mi duniyega allah subhanahu wa taala lavwa fawa kantatta enes algon menna oti ekankan effara kollafa alukama huskollum ade mi wagutu algon menna faitu wejjenama algon menna den anekkaves madukuran jehene wargena duswande e wagutu annanden එම රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරවා ෆවනි ජුම්ලා ගොතෙක්ගා හුරිහා අලකමකා බෙහෙ ගොතගුස් ව ඉන්නහු ලයසීරුන් අලා මන් යස්සරහුල්ලාහු අලයිහි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මීහකන් එකම් ෆසේහ කොද්දෙව්වා ෆෙනම එයි එමීහකා වර ෆසේහ වෙගෙන් වාකමක එම අලගොන් මෙන ෆෙනේ බයි මීහුන් එව්වස් දතිකමෙන් උඳගුල නැති උමුරුන් කිතම්මෙ දුවස්සී කමුගා විස් කිතම්මෙ බාලිහාලුගා උල්නස් රමදාන් මහුගේ අලුකන් තෆුරිහමෙන් අදා කරාතම් එම රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඉර්ෂාද් දෙවවා ෆවනි ගිනගෙනෙන් දුආ කුරුම එකමුගේ තෞෆීකු දෙවවාතෝ එකම් ෆසේහ කොද්දෙවවාතෝ අල්ලාහ් තාලා හදරතුගා දුආ කුරුම එරුන් අල්ලාහ් තාලා ඉරාදු කරවියලු මෙතෙන් කොම්මෙ මිහකවස් එරේගේ දරමය සවාබෝ ෆුරිහමන් හාසිල් කුමුකුම තෞෆීකු දෙවවාන දුආ එක අල්ලාහ් තාලා ලමෙන්න එරේ බද්දල් කුරා බයකමුගා ලෙවොන් අදල මෙන්නම් එරේගේ දරමය සවාබෝ ෆුරිහම හාසිල් වබයකමුගා ලෙවොන් وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك